Cek, cek, cek. Pak Ipung Pak Otto.
Lo. Cek lo, jauh nyaman. Cek. Cek. Cek, cek, bismillah. Cek, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati man arsalahullah rahmatan lil alamin syafi'an lil mudnibin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la alihi wa azwajihi wa ajma'in li baitihi salawatullah wa salamu alaihim la jami'is sahaba wat tabi'in wal ulama wal awliya wash shuhada was salihin aikatil muqarrabin la sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani ila Syarafuddin Abi Abdillah Muhammad bin Hamad Al-Busiri Yasin Haji ila Syekh Zakaria Marzuki ila Raden Rahmat Sunan Ampel Sayyid Khalil Ibn Abdul Latif Al-Bangkalani wa ila jami'i al-ulama wal-awliya khusatan awliya al-atis ila al-habib an ismin Ali bin Muhammad Al-Absyi ila Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Absyi ila Al-Habib Abdullah bin Muhammad Ahmad Masyhur Haddad wa ila masyayikh akhadum min qura Sultan Sayyidi Mukhtar Nyai Haji Maimunah bin Sa'id Mahrus Sa'adah abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa liman awsana bid du'a inna Allah yu'li darajatihi fil jannah ويعيد علينا بركاته ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه أمن تذاكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مكلة بدمي صلى الله أم هبت الريح من تلقاء كاذبة وأومض البرق في الظلماء من ضمي صلى الله عليه فما لعينيك إن كنت تكففاها متاها وما لقلبك إن كنت تستفك يهمي صلى الله عليه أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب صلى الله عليه لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر البان والعالمين صلى الله عليه فكيف تنكر حبا بعدما شهدت
به عليك عدول الدمع والسقم صلى الله عليه وأثبت الوجد خدي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم صلى الله عليه. نعم سرى طيف من نهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم صلى الله عليه. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي صلى الله عليه. عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي صلى الله عليه. محتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي صلى الله عليه. إني اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعادت من الفعل الجميل كرام ضيف ألم براسي غير مهتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فلا تروم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يكوي شهوة النهيم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاء وإن تفتمه ينفتمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في التسامي وشد سائس من جوع ومن شبع فربما أخلى
شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوبي أمرتك الخير لكن ما استمرت به وما استقمت فما قولي لك استكيني ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أثوبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى قدما والضر من ورامي وشك من سبيل أنشأه وطوى تحت الحجارة كاش هم مطرف الأدم وراودته الجبال لشوم من ذهب عن نفسه فراها أيما شممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم مولاي
تب ولم نهيم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكيل الطرف من أمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تال وهو فيها شامي كأنما اللؤلؤ مكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لطيف يعدل الدور بالضم أعظمه طوبى لمرتشكين منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أبانا مولده عندي بعنصره يتبع مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بغلو للبؤس والنقم وبتاء ونكس وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم والنار خامدة الأنفاس من أسف
بالنار ما بالماء من بلال حزنا وبالماء ما بالنار من ضرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمه عام وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبرقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم الموجه لم يكن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رومي لم ذنبه بعد تسبيهم ببطنهما لذ المسبح من أغشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم Sedikit tantretan kaum muslimin wal muslimat, langkong-langkong sedikit tantretan saya gede pengasepo sanak family kerabat saya bede pakoburan atau astah pangaporan atas nama sedikit tantretan panitia panyoontor pangormat semakin juga yarab tulingkel ngarabu dega asta panyepen karena sekejaki acara kadinto bedi mulai. Tidak kesetuju tantretan kaum muslimin wal muslimat. Saya kasukan ngaji langkong-langkong setuju tantretan
Se akedui bengak sepo sanak family kerabat sepada ia setabanya pen atas nama setuju tantretan panitia penyoon tor pangormat rabuna para ajunan setuju semangkin juga terutama sikip di luar kangkui ngikuti acara Zikra Maulidir Rasul sekaligus pengajian umum sekali masih bekal aparek peburukan dek ke kaula ajunan iki kadento hadratul mukarram hadratul syekh Kiai Haji Ahmad Malik Tarsawi pengasuh pondok pesantren Al-Maliki Kamondung Ompen Kabupaten Sampang tidak kesetuju tantretan kaum muslimin wal muslimat segi beda luar isoon kalaban hormat semakin juga ya Rab tulingkel ngarabi deka tepatkan itu atas perhatian ibon mator sekelangkung. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ذاك بلا قدم كأنما سترت سترا لما كتبت فروعها من بديع الخد في اللطم مولاي صل وسلم دائما
setuju tantretan segi di luar soal kalaban hormat semakin juga yang kiarap tuling kel masuk deka lokasi pengajian karena ki banyak tempat si kosong acara kadinto bedi mulai dan kami sampaikan terima kasih kepada yang telah mensupport jalannya acara ini tim dokumentasi Bejrah Official owner saudara Muhammad Khotib dan juga profesional audio rental sound system HND Production dan juga majelis Qasida Burdah Ummul Qura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du. Hadratul muhtarumin setuju para alim ulama, para masyayikh, para kiai, setuju para asatid, langkong-langkong ajunan, Hadratul Mukarram, Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Rasid Lailur Rahman sareng setuju majelis keluarga Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuyuti, ajunan Hadratul Mukarram, Hadratul Syekh Kiai Haji Ahmad Malik Tarsawi, Musrifin Ablil Bahadis Syarif Al-Maliki Kamondung, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang, wa Hadratul Mukarram ajunan Kiai Zaini Mahalli, ajunan Al-Ustadz Badrus Saleh, sareng setuju para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru-guru selain. Siaptina tak bisa nyebut asma agung ajunan situ bersitu, namun abdina tak ngurangin rasa hormat tertakdim abdina dia kepada ajunan. Siaptina yakin para ajunan emol jaki sareng ajunan Allah hafidhahullah ta'ala. Bepak kelebun tisa pelakpak menaka maka pupuan bumi tisa pelakpak sareng setuju pong kebeipon para simpatisan, para panitia pelaksana, para rabu, jemaah pengajian, bepak sarang epu, sepo anom, sesami alongku cimet parjuga si betengkol amul jaki. Kabitan ator ngiring betengkol ajunan ngatori okara. Puji syukur alhamdulillah da Gusti Allah Subhanahu wa taala si amar pujakeun. Karena kantos saat siang ari mangken kaula sareng peta ajunan setuju ki kaparing berkat umur. Sami cengar pinar, sami samarampe. Saing kekait akin pangkin ikan dengan kadinto delem lalampaan atau tarekah asta pangaporan pelakpak anam pagi kabungan atas beber Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mekasen 19 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Shalawatullah wassalamuhu senantiasa tetap kita curah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab karena beliaulah kita semua dapat memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Maka tarika pedika bitikala berlampa sekaping situngi kika dito pembukaan bisratil Fatihah sidil malka ditafsir ngatori dek ajunan semulja Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Rasid Lailur Rahman tor elanjutaki kalaben tahlil bersama sidil malka ditafsir ngatori dek ajunan semulja Al Ustadz Badrus Saleh de ajunan si ampun kasaput kalaben songkem pangormat tor takdim abtina ngatore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ila sayyidatina Khadijatil Kubra Aishatir Ridha Fatimatis Zahra sayyidina Hasan sayyidina Husain jami' alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ilad-din ila sadatina ila jannati ahli al-ma'la wa baqi zanbal furad wa furad wa mashad wa abud ساداتنا سوف أينما كانوا وحلت أرواح من شرق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا محمد بن حسين العزلي محمد بن سليمان الجزولي محمد البوصيري الإمام الغزالي سادتنا علي بن علي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى المهاجر سيدنا أسطى العظام فقيه مقدم الحبيب محمد بن علي بعلوي فقيه مقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف أولاد 13 الحبيب أبو بكر بن عبد الله الدوس حبيب أبو بكر بن سالم صاحب الراتب أبي عمر بن عبد الله بارس الحبيب عبد الله بن علي الحداد الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس بن علي بن محمد الحبسي الحبيب حسين بن أبو بكر الإدروس الحبيب عبد القادر الحبيب عبد الله بن العطاس الحبيب محمد بن طاهر الحداد الحبيب عبد الرحمن بن الحبشي علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب محمد بن طاهر الحداد حبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد حبيب قلبي حبيب أنيس حبيب أحمد الحبشي الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف حبيب علي بن محمد بن هاشم السقاف حبيب السقاف حبيب صالح بن محسن الحامد تنقل الحبيب شيخ أبو بكر الحبيب شيخ بن أحمد بالفقيه حبيب محمد بن أحمد بالفقيه قبها أنفس سنن قريش حبيب محسن بن علي الهند وشيخ عبد العظيم بن محي الدين خالد الكلاني حبيب محسن بن علي حبيب حسين بن أحمد بن عقيل حبيب إدريس بن حسين بن أحمد بن حبابة مريم بنت محمد بن عبد الله الحداد إلى من اجتمعناها هنا بسببهم جنة أهل جنة هذه المقبرة والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم ويضعف حسناتهم يحمينا بحمايتهم يمدنا بمددهم يعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا وأهلنا وقرابتنا وجيراننا ومشايخنا وأحبابنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات حاجاتنا حاجة الكبير حاجة الكبير حاجة الصغير واسعة في الرزق من حيث لا يحتسب. يا الله يا الله يا كافي المهمات أن الله ينشرنا رحمة يفتح لنا فتوح العارفين يفتح لنا فتوح العارفين يفتح لنا فتوح العارفين يرزقنا بر أولادنا على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لدي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي 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 أستغفر الله العظيم لأستاذي 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 أستغفر الله العظيم لي ولهم 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا وأستغفر 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 الله العظيم إنه كان غفارا فضل الذكر فلم أنه قول لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله يا غفار 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 يا قاضي الحاجات 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على محمد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين.
para rabu jemaah pengajian tepak sarang ebu sepo anum sesame alongku cimet parjuga si betegol amul jeeki sesetorosipun inggi kadinto lantunan sholawatun nabawi bi mahallil qiyam bersama majelis qasidah burdah Ummul Qura. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazza al-arshu taraban wastibshara wazdada al-kursiyyu haybatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح
حسناتي يا الله يا رافع الدرجات يا الله كفرا عنا الذنوب يا الله واغفر عنا السيئات يا الله عالم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Para Rabu jemaah pengajian Bapak sarang Ibu Sepo Anum saya sami along kuciman parjuga sibeten kala amul jeki saya seterusipun iki kadito sambutan ketua panitia Abdinah ngatori dek ajunan semolja Al Ustad Zayyadi dek ajunan kalaban songkam pangormat Abdinah ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد سماحة الفاضل para alim, para ulama akhusu bidzikri ajunan Kiai Haji Malik Tarsawi, ajunan Kiai Haji Zainul Arifin Sayuti, ajunan Kiai Haji Muhammad Rashid Lailur Rahman, ajunan Kiai Zaini Mahalli, ajunan Al-Ustad Badrus Soleh, ajunan Al-Ustad Hambali, tor sedejah para masyayikh, para guru, para asatid, se nyon pangaporah abdina tak bisa nyebut asma agung ajunan situng persitung, samoga hal kak dinto tak ngurang narasa pangormat tor takdim abdina de kasadejana hafizahumullahu fi afiyah wa salamah. Malar muka abdina sarang ajunan terus bisa muntut barokah dari para masyayikh, para guru-guru abdina ajunan. Si abdina amul jaaki cukan seteja tokoh masyarakat, seteja
pemerintahan desa Pak Pamong seampun hadir kesempatan siang hari makin Kak Dinto tor seteje pele tetangkeh para sepo para anum sesetejena abdina sangat amul jaaki. Alhamdulillahirabbil alamin minaka pamuji syukur kita abdina deka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sekak dimai kesempatan siang hari mangken Kak Dinto abdina sareng ajunan bisa bermuasalah bersilaturahim di tempat Kak Dinto semalar muka niat dari compo alengki de tempat Kak Dinto subung lain iki Kak Dinto tero areng sarengah anam paaki kabungaan atas beber epon Guste abdina ajunan Guste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apon apa mak parloh rasa bunga Kak Dinto karena Kak Dinto epakon sareng Gusti Allah dalam tabuna qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kak Dinto mana bicepon santreh dalam firman Allah Kak Dinto bedelafat amr fi'il mudhari epaso lam amr dadi perintah epakon kaangkui bunga kalaban pon apa bifadlillahi wa birahmatihi kalaban fadol Allah sareng kabelesna Allah di antara fadol sareng kabelesna Allah debuna ulama eki Kak Dinto beber Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar muka sekalian aki hadir abdina ajunan de tempat Kak Dinto nyelang bektoh nas panas malar muka tama soah ka nampak aki kabungaan Kak Dinto. Salawat sareng salam ngereng kita terus pabenyak aturaki ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka abdina sareng ajunan kalaban mabenyak salawat terus uliya syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi sejak dari ki odik nang dunya Kak Dinto langkong-langkong ku laku yaumil hisab yaumal mahsyar sampai yaumil mizan sampai areng sareng masuk swarga asareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdina atas asma cakancah panitia pertama tero ngaturaki matur sekelangkong matur sekelangkong sebanyak atas rabuna ajunan seteja karena locoh manabikun panitia mabeda acara pas sobung ajunan seteja. Ketika ditoparlo dan gula asokor pertama ada ke Allah, tor asokor nomor 2 eki kak ditode karabuna ajunan seteja. Seseterusnya pun dan gula panitia juga matur sekelangkong de seteja pihak seampun abentoh atas terlaksananya acara Kak Dinto. Baik bentuan muril, baik bentuan material, bentuan pemikiran, bentuan sedejena karena abdina sareng sasarengan Kak Dinto kun namung alaksana aki sedejena dari ajunan sedeje dari masyarakat sedeje sakancaan Kak Dinto kuning kae ketika Dinto cek ponapa ki acara Kak Dinto lebureh apa napa karena ki acarana abdina sareng ajunan sedeje ki sebedai ajunan Kak Dinto dari ajunan ki aing sedeje ndak Kak Dinto dadi panitia Kak Dinto kun alatini dadi Kak Dinto cek sekelangkongah juga son Kak Dinto benidin panitia bentuan sedeje terop sedeje. Jadi malar moga sedeje bentuan dari si kene sampai si raja dari bentuan berupa bereng tanah pemikiran malar moga kaca tete amal saya muka Allah subhanahu wa ta'ala. Tor seterusnya pun malar moga acara Kak Dinto
karena acara di tempat aki makbaroh kak dito malar muka apa tak manfaat juga tak namung kak ahli waris seki odi namung terutama juga dek ka ahli hadhil makbaroh malar muka sateja ahli makbaroh kak dintoh sekitar kak dintoh olia barokah dari acara kak dintoh karena jelas para Rabu kun bunga saos kalaban bereguste Kanjeng Nabi Abu Lahab seampun evonis masuk neraka jahannam mukhallada seselanjeng semestinya seksa sareng Gusti Allah karena kun bunga kalaban berepanakan iki kak ditu Gusti Kanjeng Nabi oleh diskon setiap hari Senin kun bunga kak ditu oleh pengurangan seksaan kun polana bunga kalaban Gusti Kanjeng Nabi pas katipun apa beabeen kak di toma Nabi arsa bunga salanjeng masa pangeran pas so bunga pun apa karena pangeran kak dito laisa bidzalamin lil abid pangeran kak dito tak mungkin dolim malar muka kak dito apa tak berokah manfaat tak namung kaabtina ajunan seki badai alam dunya kak dito namung juga ahli hadhil makbaroh sarang sateja makbaroh sebeda sekitar kak dito tor tantonah setiap pepanggian hal sekorang sopan sekorang sesuai kalaban pangarep atas setejegak dinto dan gula mewakili cakanca panitia nyoon pangapora sesobung betesepon ben saran-saran kritik-kritik keangkui perbaikan acara selanjutnya cek dan gula cek bunga nama Nabi pada pak cek kenapa ki cek karasani luar pada pak ke panitia katen gula tibi kak dito sesarengan kak dito talakong manabi anu cek karasani luar pada Pak Aki karena cek ponten gula-gula kak dito acarana ajunan sakanjaan panitia namung ningkai ketimun beda tak pantas kocak Aki kebele ke panitia dan gula cek sendenga manabi panitia bakal datang kak dito dan ngudeden tak melolos seponpo sepo nih kak jadi malai bedere generasi ngajari nak kak dito kak angkui mabeda acara ketika dito saka dito dari dan gula atas nama pribadi atau manabi beda kekhilafan kepopalan kekaliruan abdi nyoon pangapora ben Kiai Haji Malik Tarsawi aku lulakum ahlan wa sahlan bihudurikum malar muka rabuna ajunan kak dito abek tak manfaat barokah ke masyarakat kak dito hadanallahu wa iyyakum ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Rabu jemaah pengajian Bapak sarangai Bu Sepo Anum sesame alongku jimat parjuga sebeten kola amul jeeki sesaterusipun iki kadito mau itu hasanah seperti ide buaki tor ecer baaki sareng ajunan semulja Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Ahmad Malik Tarsawi Musrifil Amlil Bahadis Syarif Al-Maliki Kamundung Kecamatan Ompen Sampang Pakotan de ajunan
kalaben songkem pangormat tor takdim abdina ngatore. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilih wa huwa ahsanul wasifin wa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa sallallahu wa sallama wa syarrafa wa karrama wa barak ala imamil awwalin wal akhirin habibina habibi rabbil alamin syafi'ina شفيع المذنبين مولانا محمد القائل في حديثه الشريف يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi wa bijahi sayyidina ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أصحاب الفضيلة فضيلة المعظمين ajunan saja para sepuh, para guru, para masyayikh, para alim, para ulama, ajunan saja para asatidz, kacukenan ajunan para undangan, para rabu, para bapak, juga ajunan para ibu. Utamaipun dari para sepuh, para guru kaula ajunan Fadilatul Mu'azzam, ajunan semulya Ki Haji Zainullah Arifin Suyuti, da ajunan abdina amul jaaki, kacukenan da kaajunan Ki Haji Rashid Nailur Rahman, da ajunan abdina juga amul jaaki, ajunan Kiai Zaini Mahalli, da ajunan abdina juga amul jaaki, ajunan Kiai Badrus Saleh, ajunan Kiai Hambali, sadaja para masyayikh, sadaja para ulama, para sepuh, para guru, para asatidz, seabdina tak nyebut asma mulja ajunan, setentona tanpa nyebut asma abdi dalem da ajunan sadaja juga sangat amul jaaki. Jajaran penitia pelaksana acara Haul Akbar Eka Andi, orang-orang seesaren naki eka dinto Magbarah, orang-orang seeko puraki eka dinto Asta Penyepet,
kacukanan di dalam acara memperingati lahir Rabuna beber Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara sepo ketua dari jajaran penitia ajunan semulja Al Ustaz Ahmad Zayyadi sareng sedaja jajaran ipon seda ajunan sedaja abdina nurok bangga karena ajunan paringin sempat di dalam keadaan sehat ngimutin lahir babar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mantur muka ajunan sedaja kong langkong jajaran penitia pelaksana pada engaulle syafaat pertolong na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pagi ia junan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin da ajunan setuju jajaran penitia pelaksana abdina juga sangat amul jaaki tak ketinggalan imut rais hadhil qaryah Bapak Kepala Ti Sakak Dinto tempat kacukanan ajunan setuju jajaran pamung di sana seda ajunan setuju abdina juga sangat amul jaaki hadirin hadirat ajunan setuju para bapak juga ajunan para ibu langkong-langkong ajunan hurriyah potra potre anak foto toronan dari orang-orang seesarenaki ikak di panguburan seda ajunan setuju abdina norok bangga lorok bunga ajunan paringin sempat ngimutin para bengasepona menter pada engau leberakana angkat tanang amin Allahumma da ajunan saja abdina juga sangat amul jaaki di dalam giliran abdina nyampayakina sakater hikmah dari dua acara sepertama acara maulid senomor dua acara haul tentunya tadi pamator sepatot pantos ikebai pamulator pamuka angin abdina amulain muka kalaban namdai poci ngatore pangalem syukur da keajunan Allah Subhanahu wa taala juga ngajak da keajunan saja untuk kompak sampak bersama-sama maos kalema alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin atas dua nikmat sesami-sami agung ingki kak dinto nikmat sehat seperingin nikmat sempat setontona kaula ajunan kalaban nikmat sehat ben nikmat sempat ia teraki dak kak dinto tempat apolong sataretanan sapeleen sakancaan saperingan satatangkeun menuin undangan jajaran penitia pelaksana sepertama i dalam acara nampak akin bunga nampak akin perak nampak akin seneng kepon Ustaz Ahmad Zayyadi ki puru kaula ajunan paringin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kaula ajunan paringin teti umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin kacukanan kaula bersama-sama sataretanan sapeleen sakancaan saperingan satatangkeun nyampung apala kalaban pala seki odi alam dunya nyampung apala nyampung apa kus kalaban orang-orang sampun berangkat di alam kubur khusus para bengasepo kaula ajunan mantar muka di dalam acara nyampung pala kalaban pala seki odi nyampung pala kalaban pala sampun wafat kaula ajunan isampung bi Gusti Allah kalaban rahmat kaula ajunan isampung bi Gusti Allah kalaban pangaporana kaula ajunan isampung bi Gusti Allah kalaban karena angkat tanangah amin Allahumma salawat asarta salam mantermu ke tep langkeng ka atorada keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ban ilanjut akin salawat salam dak sateja keluarga telema ban terus akin dak sateja santri murid sahabat ban ilanjut salawat salam dak sateja umat langkong-langkong umat seistiqamah cek cakang arok torok parentana langkong-langkong umat seketengas teteh ajawi larangan rahmat Allah keselamatan dari ajunan Allah mantarmu ke rezeki akin dak kaula ajunan dan rezeki akin panyerep dak orang-orang seekholen seesarenaki ekopuraki kak dinto pangopuran angka tanangah amin Allahumma amin para rabu sesami mulya
ulama ahlu sunnah wal jamaah kajuganan para sepo para guru kaula ajunan yang kolen acara maulid pana paparlon pana pagunana leres agati saya sampaikan Ustaz Ahmad Zayyadi li idharil farahi was surur biduhuril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kaula ajunan keintonon hadir dak ke acara maulid. Saya pertama nampakin perak, nampakin bunga, nampakin seneng. Kaula ajunan iparingin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kaula ajunan iparingin tentu umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Panapa di antara keistimewaan taretan? Termasuk dari keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Bila saya termasuk ke bang-labang apate, masuk ke alam barzah dengan syarat nyangu iman, apa boleh kita nyangu dosa. Maka pas nyangu dosa, kepon al-imam al-imam Ahmad ibn Hajar al-Haytami. Wa min khasaisi hadhihi al-ummah, termasuk dari kani bani umat Kanjeng Nabi Muhammad setekan di umat Nabi ben Rasul sekat masuk ke alam kubur dengan syarat nyangu kuncin swarga, yakni setan nyangu iman, makelah nyangu dosa, keng mon nyangu dosa, tenton andi posang, andi beringsang, andi sosanya alam kubur. Di antara keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad asalkan nyangu iman. Banyak cara epa keluar dari karuwatna, banyak cara epa keluar dari kasosaanna. Di antaran panapanon bisa bentoh di karabat taretan tatangga nak foto seodi alam dunya. Sehingga debun Ahmad ibn Hajar keintoy catat sarang abdina ekala dari sebagian kitab. Wa min khasaisi hadhil ummati yakhrujuna quburahum bidhunubihim wa yakhrujuna minha mumahhisina ay bila dhunub. Dengan syarat nyangu iman, umat Kanjeng Nabi Muhammad seberangkat ke alam kubur nyangu dosa. Deki bekal pekerwala ke alam mahsyar dari kubur bersih dari dosa. Amin Allahumma. Sebab kenapa kentonon bistighfaril ahya'i fid dunya. Sebab benton nyuun pangaporan nak potoh kerabat taretan beletatang ke segi odi alam dunya. Dari kali to ngireng ngarep setaja amal bagus selaksana aki. Mulai dari pamausan Al-Quran panapa boleh sampai ngatam maki, pamausan tahlil bersama akati siampon laksana aki, bukan tambahin kalaban pamausan salawat, tambahin kalaban ngatorin sedekah sakonganga akati siampon iatoraki da keajunan bang sebang. Tore Arab kadinto saja mancer katarema sehingga kencirna. Jadi panyapa, jadi torator, jadi rem-kerem diri nak foto kerabat taretan seodi alam dunia, dak ka orang-orang syampon dapat de alam kubur. Amin Allahumma amin. Para rabu sesami mulja, orang-orang seh kolen kainto, orang-orang seh ngalen paesan Nabi kaula ajunan badaka imam mangken non tanya aki ijawab di ulama. Badai alam barzakh. Kadim alam barzakh ento taretan al-hajiz bainad dunya wal akhirah. Alam perbatasan yang tanah alam dunia dan alam akhirat. Orang sesede ke Indonon, seberangkat ke alam akhirat kita dapat ke pusat alam akhirat, kita dapat ke alam perbatasan. Orang sesede ke Indonon para bapak, para ibu, ampun keluar dari kaudian alam dunia, samangken beliau dapat ke alam perbatasan, saya maki alam kubur atau alam barzah. Jadi orang-orang sesede ngalain paisan ke Indonon, mun salamat kita surga.
Tapi mun salamat make swarken kijau, cai pon sebagian kitab manabi tak tekelero imut kitab syaran kitab sulam, jendelan swarga ampun ibuka ka kopur. Sing kenapa-napa teran swarga le pada pak ka kopur, ro oma swarga le pada pak ka kopur, seneng bungan orang ahli swarga le rasa aki ka kopur, mantur tepa da ka orang-orang sesarenaki ka dito pangupuran angka tanang amin Allahumma. Ya mun orang jeria mangkat ke alam perbatasan sanya alam barzah atau alam kubur tepak kacalaka pak dilebih ngening ke debun para mengesepo i waktunya jaknya banyak nak lebih orang i akhir zaman deki ikwak ento kiri misalnya apa banyak rengnya jaknya berona singlah masuk akabeng labeng apate iman ben Islam cecer etas lencak ron banyak masuk kafir ke alam kubur. Lamun ketika into bara rabu sesami mulja tak kira mangki bang labeng salamat tak bisa bento make bi pasera pak panapa boleh dari karabat taretan seodi alam dunia orang sesaleh sila dapat alam kubur tak kaiti untuk nolongin bahkan kanjeng Nabi Muhammad angkat tangan tak bisa bento umat sematen tak nyangu koncin swarga. Nah orang secalaka kainto bara rabu sesami mulja ki jauh norakan non tapi makin jauh jendela neraka le ibuka ka kubur in dalam Al-Qur'an an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya tabun Gusti Allah orang secalaka alam kubur jadi jendela neraka le ibuka sehingga neraka jadi le panggengaki dek ka kubur siang ngare siang malam dak remace pon guru abdina reng calaka e kubur recong bilebi semate tak nyango koncin swarga daripada benreng nyono sate ruana panggeng te panyiting kamar dan karo panggeng ya mun se panggeng abi telu make tojina gereng kok ari deki apa mun terus jeria calaka kan di orang semate kafir atau tusan derin banyak tusan pak ki kasangu deki ka alam mahsyar apa bekal ecang rebede kamar dan deki tinggal dapat ke pusat alam akhirat. Lah dari kadin to bara rabu sesami mulja orang sebadai alam barzakh ento dari bangsa sepo kau dah ajunan kento saya selamat pak apa boleh saya para pantak selamat sela bunga pak pada apa boleh saya para panpo sang bring sang sosa dalam madhabun ulama al amwat ila du'a ahwaju min al ahya'i ila ta'ami wasyarab. Orang-orang selesai teriak katawen bina foto seodi dari alam dunia. Orang-orang selesai teri lebih puto lebih hajat lebih parlo ngantos ngambek ngarep dak keduaan kerabat taretan nak foto seodi alam dunia. Puton reng kubur dak karem kerem anak foto seodi alam dunia. Puton bangesepto alam kubur dak karem kerem duaan nak foto dari alam dunia. Lebih puto etendeng dari puton reng udi alam dunia dak kanase benaing sering abdina nyacam di dalam hal kak dintonon orang nyari kasap kak ruak nyari ke luar negeri nyari laku ke Malaysia hake ketika aronon cepon ulama seesari nasi sapereng aing segelas pakan nakin kaabak ben keluarga lianna ta'ama wa syarab min daruriyatil hayah sebab nasi ben aing kaputo nareng udi alam dunia orang cepon ulama mungkin hanya bapa pakun puto kana se ben aing sampai karo senyajanya para mati karo beni tak lapar karo non beni tak arjeng karo keng sengocak kau reng sebade direng na ampun lah tak bisa ngocak tak bisa atotoran para rabu sesami mulja kayaknya ini orang Saudi alam dunia bengasepo mak embu mak ajebu aja para puju para guru kerabat taretan seda-seda sangat parlo sangat hajat sangat butuh dak karem-kerem bagus nak foto lebih tu anak foto Saudi dari alam dunia sampai lah dari ni kapera kedua dari nak foto untuk bengasepo sebagian ulama ada buaki kalau pain mayubi lebih mak embu baik mambu jadi kiodi alam dunia atau beramai pun mambu jadilah berangkat ke alam kubur di dalam sehari semalam je kalau pain tore ngangkui cak Arab mapan ngangkui cak Madura bagus dari mamun ngangkui cak Madura marin salat sedema waktu
Alah sebagian guru abdina ada buaki. Jadi sebab pertama wirid ben zikir selain sebab budi deki. Apa sih pertama? Mun ngang kuya cak matura. Ya Allah, mak mbuk sapora kitusan ya Allah, mak mbuk kan isren ya Allah. Mun ngang kuya cak Arab ketika ento cepon sebagian kitab. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ting dapat kalemak peterus kabudi Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makna apa? Paduan saya ada gila. Makna singkat. Apa hadiah benih kencerna? Mun kencerna jadi tergantung ke ikhlasna. Tekalena ada uning angin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hadiah apa? Orang seistiqomah maus ento penmaren pejeng tekal ibriah hadiah lemak perkara. Tom orang kento non paring ngajan paring ngejumper di dalam keluargana minimal tak atau karan laki bini. Nomor 2 pataka hajat. Nomor 3 pamur rezeki. Nomor 4 papekusena poton. Nomor 5 orang jadi deki ting masuk ke beng apate sangu nak kuncin swarga pamatiah nyangu iman ben Islam manturmu ke lemak perkara ke ento rezeki akinda kaulah ajunan seteja angka tananga amin Allahumma. Sampun istiqomah tore terus aki sekita uning alaksana aki mulai marin dari salat ashar man iman. Anapa maksa ka intanon bedesitong hadis Pak Bu. Inna Allah la yarfa'u darajatal abdi salihi fil jannah. Camaturan pada orang sepo berangkat ke alam kubur Pak Bu. Orang jeriai paringin selamat paringin pejra selamat pejra dari panapa selamat pejra tak masuk dak ke jurang seterbes ke apoi neraka tetapi orang gila masuk dak daerah kebunan seterbes ke swarga. Salah aban la bunga, salah aban la perak, salah aban la seneng. Benar ya tambah pangkat, benar ya tambah bunga, benar ya tambah seneng. Akhirnya penasaran dari dimang kok le tambahan bunga rita ya jaring ya tang amal le dapat kapti sekalako dari alam dunia le papat deng kapti kencerna setoman ikalako yang alam dunia tapi yang kuat tambah perak kuat tambah seneng kuat tambah bunga le dimang kuat tambahan bunga. Akhirnya orang kita matur dak ke Gusti Allah, ya Rabbi anna li hadhihi ya Allah, oleh kaimatan kula tambahan perak kento ya Allah, oleh kaimatan kula tambahan bunga kento ya Allah, oleh kaimatan kula tambahan seneng kento ya Allah, oleh kaimatan kula tambahan pangkat kento ya Allah. Jawab dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, hadhihi bistighfari waladikalak. Kaki tambah bunga, kaki tambah seneng, kaki tambah pangkat, berokan nyuun pangaporan nak poton kaki siodi dari alam dunia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah dari kadinto para bapak, para ibu, panapa hikmah seputu petek dari panapa seetebu aki ulama seepada Pak Colon Malik itu. Kaulah ajunan ngireng Pak, dukum di ajunan Bu, cendi posan biringsang sesaruat senyangkol natunya kana foto. Jadi tebun ulama karwatan jadi sabak nomor 20 mon parlo sabak nomor 1000. Apa saya karwata keada bi kaulah ajunan Bu? Apa saya kasosabi kaulah ajunan sebelum kaulah ajunan berangkat ke alam kubur toreh kaulah ajunan paruwat paposang bahkan pabiringsang apa tako abe tuli mate kita nyangkolen ilmu agama dek kacong cepting panika sepatut ikasosanon panjenengan sokia tunyantai sangko lagi kana poton. Ada pertanyaan ni kubur polan sekacong jipting itu nak kimiske. Tapi ajunan tak nyangkolen iman ben Islam kana koton. Anak seta bejeng ni alam dunia, anak sia maksiat ni alam dunia, sekatempuan orang sekolah ken, senyamuk orang sekolah ken ni alam kubur. Nah dari kadito saat kacong jipting ampun dah pada kau umur kecak dalam batan sekecan
la tahu ngompak tibik tak usah tulang, la tahu kalam tian tibik tak usah pasang ngaki, mun angingik kacong berjiping jere la tahu kela tibik, mun reng sekolah ken tak tahu senyangkol na tibik, mun reng sekolah ken tak tahu sengacer na tibik, mun orang sekolah ken tak uning tak sempat semoro ke tibik, tuli pangaji, tuli pas sekolah, lulus dari sekolah nah, muni sekolah kita tak nampung santrek, sabak ke Ummil Qura, jauh-jauh malah tak nambah repot, jauh-jauh malah tak nambah biaya, lebih sabak kata lima ke Muslih Adnan ke pun gratis ika di sana. Dari kali itu kita penting anu. Jadi kaulah ajunan kita tertuntut pagi, mun kadung berangkat ke kubur, kacong ciping di dalam kebadan balik, tauning rokona iman, tauning rokona Islam, tauning perintah Allah, tauning larangan Allah, sekatempuan orang sekolah, sekatempuan kaulah ajunan. Di dalam sitong hadis, saya catat sareng Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, la yalqallaha ahadun bi dzambin a'zama min jahalati ahlih. Orang sekolah ke berangkat ke alam kubur, nyangu posang, nyangu beringsang, nyangu sosa, nyangu ruwet, ada kata sosa posang beringsang orang sekolah ke mangkat ke kubur, atina kacong ciptinga alam dunia kita sangkolen ilmu agama, atina kacong ciptinga alam dunia tauning rokona iman, tauning rokona Islam, mantep pak kamak patunya, apa ciri-cirin abun duniawi, apa tanda-tanda mak patunya ria, alladzi la yakhsha ala auladihi illa faqrad dunya, mak patunya ria, orang sekolah ke patunya ria, ada karwatna, kasosanna, kaposanganna, kaberingsanganna siang hari siang malam, idilim mikirin nak poton tako aba tuli bengkah kita sempat nyangkolen dunya kana foto. Jadi mak patunya jadi bekal ketempuan dateng kalakon nak foto sebucok dunia akhirat. Lemula kata jiri apa nyakit dari yang sepo tak kira sempat saya mengaji, tak kira sempat saya bersekolah, tak kira sempat saya memuntuk. Mun kadung anak itinaki butuh, ya Allah, kento ancaman dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Eleberin bi sebagian ulama, man taraka waladahu jahila, fakana kullu dzambin fa'alahu ala walidih. Siapa-siapa orang sekolah ke berangkat ke kubur, atina kacong ciptingi dalam kebadan butuh. Setiap kelakuan dosa saya kelaku bina poton, tak abejeng, tak apa soromadon, nyabu, ngidarbu sabu, ada kampengah sanyon tatangke, ada kampengah aja mata tangke, saya mau kering sekolah ke ni alam kubur. Jadi anak budur ya, benih ngirimin Fatihah kering sepon sebedai kubur, ngirimin patena, ngirimin popop-popok. Pabunga idairan pada madrasah, pasokor idairan pada pasantren. Itu penyelamat dunia akhirat. Tinggal dapat alam kubur, mun sesede orang kadin tenon. Saya ngak kada benih rengumpen mate benih reng kainto saya ngak kada nak poton pak, saya ngak kada mun nak poton bulu je, mun nak poton bagus namilan pak mun ajunan mulai kikana lepas sekolah, marina sekolah, lulus di sekolah anak, ilanjut ke pesantren, tak apa keluar kacau cipinga kecuali kacong keng abinia, tak apa keluar cipinga kecuali laka cipinga keng araka keng alakia, oleh ilmun barakah, ilmun manfaat, apa kuat debun ulama pak. Innal mu'mina la yubashsharu fi qabrihi bi salahi waladihi min ba'di li taqarra ainu. Orang sekolah ke orang sepo bini tinggal dapat deki ke alam kubur bekal atambe perak atambe bunga atambe seneng atambe gege atambe pangkat kalaban apa sabab bagus tengkala kon nak foto seodi alam dunya la dari daburian non. Marini sambunga kalaban dabun sitong sahabat kaula ajunan untuk bengesepo benih namung ngirim na kencerna Fatihah, benih namung ngirim na kencerna tahlil, benih namung ngirim na kencerna sedekah, benih namung ngirim na kencerna hataman Al-Quran. Sesangat penting kaula ajunan ke entonon ngadepin bengesepo mambu maajabu aja para pujuk para guru selesete pagenteng toreteng kala ko kaula ajunan dek ka Gusti Allah, pamapan toreteng kala ko kaula ajunan dek ke bulan Allah. Panapa non dabun Abu Darda santren Kanjeng Nabi Muhammad ke entonon pakuwa inna a'malakum tu'radu ala amwatikum
tengkala kon kake nak poto siodi alam dunya arya papadang pada pak de ka orang-orang sebede alam kubur fayusarrun mun tengkala kon kake kapti jere mapan ka Gusti Allah bagus ka tengkala kon de ka kabulan Allah fayusarrun mambu maajebu aja para puju para guru norok bunga kapti dari alam kubur norok perak dari alam kubur norok senang dari alam kubur norok bangga dari alam kubur wa yusaun sabadika ya Allah nak poton keluar dari aturna Allah perintah Allah taetole larangan Allah rompak siang hari siang malam lebih jadi sebab pereng-reng tuan lamda tak toman mengaji lamda tak toman masakola lamda tak toman pabondok ada non bening ngirimin fatihah ngirimin patanawa bening ngirimin ngabunga ngirimin popopo nak poton dari alam dunia dari kadin toh kalaban berakan acara hol kalaban berakan acara maulid mantur muka potra potre kaula ajunan itu dia nak foto sesalih salihah angkat tanang amin Allahumma nak foto sepekus lalakon ada ka Gusti Allah nak foto sepekus lalakon ka kabulan Gusti Allah ayo angkat tanang amin Allahumma nak foto sema bunga tengka alakon baik ni alam dunia kong langkong nak foto sema bunga tengka alakon pagi dak kabengesepon ni alam akhirat amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin kadin to para rabu sesami mulja tahu sawisiat aki sengana asta penyepen ruah bentahun senga akol aja kalau pencong tak usah dari macaran nak foto pangaji nak foton pasakolah nak foton pamunduk tak usah wasiat teh malah kolen ben menit napas ben menit benih kalau benejen ben menit tengka bagus nak foto si akuli alam dunia akuli beneng-eneng sebagus ka Allah sebagus ka kebulan Allah nyerap kareng sepon sebedeng alam kubur arimun kadung pemuda-pemudi kosong ilmu dari madhabun ulama syubbanul yaum rijalul ghad apa artinya masa depan hati saka dinto kentonon tergantung pemuda-pemudi munceng lanceng aja orang saleh ban paraban aja orang salihah aduh kau besar odi reng sepot baik ninggalin teka bagusan apa to alam dunia menen saya kakak laku temu laku keng kacung ngaji orang manfaat dem anak morok dem mabing wak morok kecil aja ya Allah Pak maka saya kakak laku temu laku Pak ya Allah andi Roma tingkat 12 mobil mewah dunia tak kekorangan keng kacung nyabu jebing ada di kacung ada di reng belatir jebing ada di reng leter ada pak reng tuan posang itani enah sela elegan ujang ilim kulkas ada waktu kiodi ada pak lain ting lemang kedega kopur pak tengka juga nak foto tempu lagi kereng sepon jadi aman terpada selamat amin Allahumma amin nah dari kadin toh para rabu sesema mulja butai jaga non kaula ajunan dalam macaran iwak masuk akabeng labeng apate katipana pacaran kaula ajunan senyangua koncin suarga mula nyangu iman ben Islam apa boleh kita nyangu dosa pak maka pas nyangu dosa banyak cara keluar dari karuatna kasosana dilebih kaula ajunan dengan syarat nyangu iman iantos iambe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad alam akhirat amin Allahumma alhamdulillah acara maulid pasti pada pamausan selawat coba Ali Imam Jabir ibn Samurah sahabat keintenan engkau pernah mireng dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad beliau adabu inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la a'rifuhu al-an Tabun Kanjeng Nabi Muhammad engkau lambak kita lantik kita angkat pada Nabi dan Rasul
Bada batoi Mekah. Jadi kau terus setia ingat. Kapan engkau lebat di setin batu. Jadi bada suara keluar di batu. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Batu mau salawat ke kanjeng Nabi Muhammad. Batu mau salam ke kanjeng Nabi Muhammad. Lah jadi kau terus setia debun kanjeng Nabi. Jadi kejadian di sebelum kanjeng Nabi ilantik, iangkat sebagai Nabi dan Rasul. Tinggal mare iangkat sebagai Nabi dan Rasul, kike ngain bi kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kau ingat melolok ke batu jiria. Setoman ngolok salam ke sengko, sing maka setoman nyapa ke sengko. Apa artinya? Batu semau salawat salam dek kanjeng Nabi Muhammad, bi kanjeng Nabi Muhammad tak ikalopain. Bi kanjeng Nabi Muhammad ikain. Apa boleh umat sesering mau salawat dek kanjeng Nabi Muhammad tak kira ikalopain. Tore lancengin. Debuna Gusti kanjeng Nabi Muhammad nang hadis lain, inna lillahi malakan a'tahu Allahu sam'al ibadi kullihim. Allah Subhanahu wa taala Pak Bu apa disitong malaikat sedima malaikat jiria isaba isetin kopurna kanjeng Nabi Muhammad kani bani na sitong malaikat kento ngiding kasuaran orang sebedaya alam dunya kento ban malaikat itu kenal kanyamatan kula ban panjenengan bahkan kenal kanyaman aba orang sepola ke kaulah ajunan. Kenapa parlon malaikat kento non isaba isetin kopurna kanjeng Nabi Muhammad ma min ahadin yusalli alayya illa ablaghaniha. Apa artinya malaikat jadi isaba isetin kopurna kanjeng Nabi Muhammad untuk madapak salawat salama orang sediri tempting sereng bumi. Arin jadi sebut ban nyaman. Sitong contoh mayu noro aki. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para Rabu sesami mulia ngala contoh sitong. Ari malaikat mamatul ka arwah kaajun na kanjeng Nabi Muhammad. Rasul umat dari panjenengan Asman, Nyaman, Ahmad Malik, anak laki entar sawi mau salawat ben salam dek kaajunan. Berarti kenal bi kanjeng Nabi. Berarti kau ningin bi kanjeng Nabi Muhammad. Sampai ulama ada buaki orang yang mau salawat kanjeng Nabi Muhammad termasuk mabunga mak alam kubur, termasuk amul jahim nak alam kubur. Apa artinya? Sebab Malik maca salawat dan salam ke kanjeng Nabi Muhammad nyaman neman disebut bi lesana malaikat iya junna kanjeng Nabi Muhammad. Sebab Malik masa salawat dan kanjeng Nabi Muhammad nyaman neman tarsawi disebut bi lesana malaikat iya junna kanjeng Nabi Muhammad. Tak pera kederem tarsawi dari alam kubur. Arianon. Nah sajan sering kaulah ajunan, sajan sekut kaulah ajunan, mau salawat sajan ikenal. Apa di antaranya faidan salawat? As-salatu wassalamu ala rasulillahi samanus syafa'ah. Tining mau salawat dan mau salam dari kanjeng Nabi Muhammad. Salawat saya mau surah, salam saya baca ruah, bakal terjadi kebelin syafaat pertolong dari kanjeng Nabi Muhammad pagi hari kiamat. Amin Allahumma. ومن أدى هذا الثمن في هذا اليوم يرجى أن يحرز المثمن يوم القيامة. Siapa-siapa orang selama remajar dak kebelin syafaat i alam dunya i waktu kiodi sering orang jadi mau salawat apa kebelin syafaat kanjeng Nabi Muhammad saya tempah saya beli dak ke Allah mau salawat raja arpen orang jadi bekal ngaul ya syafaat kanjeng Nabi Muhammad pagi hari kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para Rabu sesami mulja kebulan kanjeng Nabi Muhammad Pak. Pamator mungkin beda sekecewa. Mak ngunceng mak kairi ya. Apa? Walan tade kia kesakale. Walan tak locong. Dan kula polan si tak locok ceretan kiamat lebih seminggu je onceng. Kula tak tetia con locon non. Sitong contoh. Ngunceng mak ke ruah, ngunceng mak ke Malik bayi pendek locok. Berarti Malik sero engke ke atas panggung kengi kebaya con locon. Mangkat di roman lainnya lah. Apa boleh tinggal ke akhirat deki. Imun tero locok ngunceng syukur. Lah janji akamnya
Nah dari kadin to iman waktu para Rabu sesami mulja Kanjeng Nabi Muhammad kan to andi kabula asman Sayyidina Anas ibn Malik semasuk ngabula mulai dari umur belum tahun itaraki sarang ummin sampai Kanjeng Nabi Muhammad sete caucan kabulan reng bagus Pak jasa saking kepada orang ngabula ka orang alim pon ka makidul hamid tapi tahu maman makidul hamid selamat masuk ke surga make sok kabulan norok ke surga. Apa boleh jadi ngabula ke Kanjeng Nabi Muhammad tapi dari lalojan alam akhirat waktu orang keluar dari kubur Kanjeng Nabi Muhammad kaintonon parapan alengki isantur bi kabula sanya apa sih dina Anas pamatora ya Rasulullah isfa'li gadan yaumal qiyamah Rasul sengak kengain abdina kengain kebulan abdina kengain Anas pagi bantoh nyuun pertolong na ajunan ya hari kiamat apa jawab Kanjeng Nabi Muhammad jabun ulama Kanjeng Nabi Muhammad ta'ajabu na'am ana syafi'uka gadan yaumal qiyamah iya Anas engkau nolong na kake pagi alam akhirat punten Kanjeng Nabi ta'ajabu sa panika sebab un adabu sa panika karo sidina Anas semelo syafaat tapi Kanjeng Nabi Muhammad adabu na'am ana fa'ilun dzalika insyaallah kamaturan iya Anas engkau deki bakal ngambatang umat ben siap ben pertolongna beni karo kake saya tolongna engkau ngambe sedaya tentang umat pagi alam akhirat amin Allahumma pon Kanjeng Nabi Muhammad lamari ajanji wa huwa sadiqul masduq Kanjeng Nabi Muhammad kento kajujurna beni karo saksen umat Islam reng kafir karo yakin reng kafir Mekah ja Kanjeng Nabi Muhammad orang jujur keng ampun tak tecepet ben kakafiran na sing ngucak ajolon munaten ngakonin ja Muhammad reng jujur tak gendeg nah kajujurna bahkan isaksen Gusti Allah Sayyidina Anas lamari janjin bi Kanjeng Nabi Muhammad Anas saya tolong Nabi engkau beni karo kake engkau deki ngambe setejentang umat siap engkau kali bentang pertolongan Sayyidina Anas padabu aina atlubuka yaumal qiyamati ya Rasulullah deki abdina tinggal keluar dari kubur ajunan isariak akam Rasul badai bun ka imma Rasul sebab orang keluar dari kubur kento Pak Bu mun imu tidak kesitong hadis yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla singkat pemator orang keluar dari kubur jadinya benyan jeponon keluar tak sandalan apa mak nyebut sandal karena secalaka deki isabe tempat sesangat bule uratan keluarlah kayak bini dalam keadaan abang kang julos arenya banyak reng keluar dari kubur sampai Sayyidatuna Aisyah waktu mirang debu kento apa debun Kanjeng Nabi kulakun Aisyah nya banyak orang relake bet bini keluar di kubur dalam keadaan abang kang mator Siti Aisyah rajin kusta Kanjeng Nabi Muhammad ya Rasulullah aduh Rasul hal yara ba'duna ba'da daramna Rasul pada ngata lain orang di sitong ke sitong na arten daram mah reng laki ngatawen ning ki Rasul i waktu kento dak kamalo reng bini ngatawen ning ki Rasul i waktu kento dak kamalo reng laki apa jawab Kanjeng Nabi Muhammad al amru asyaddu min dzalika li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni ya rejeria la tak kajapo la Aisyah reng laki syajim linga ka kamalo reng bini tak kajapo la Aisyah syajim linga kamalo reng laki tak kajapo kalaban panapa Pak Bu di ereng na mahsyar kento la angangah apoi neraka la adarek apoi neraka sia gulunya orang sebedai panas sekorongan tos perintah dari ajunan Allah Subhanahu keluar ke alam mahsyar deki kento senyama aki kiamatun kubra para rabu sesami mulja keluar ke alam mahsyar kento non akati sejelas aki nang surah Yasin wamtazul yawma ayyuhal mujrimun iya resatia tempat ria tempat kumpulan sekaper ben semukmin jabolong sebagus ben sejuba jabolong are sebagus bedatoran sejuba bedatoran bilbi sekaper bedetan dan bedekoden non pas alain baje ponon ya reka into lake ben bini seselamat isaba ka Nabi Allah isaba tahta li arshillah yauma la dhilla illa dhilluh bagian seselamat laki ben bini isaba iba ben ung naung
setada ong naung yare ka into kecuali ong naung Allah subhanahu wa ta'ala. Selake ben si bini terak muan, terak tananga, terak kopenga, terak seran, terak sokon, terak paten dimnole terak jeria berakan atharil wudu lam pada aing wudu lam dak sayang kui alam dunya dari terak ceponon lebih terak encan tong sitong orang jerimuan tempeng diri are sebede alam dunya kelaken jeri tenggen ni binin jadi tinratin malah reng bini sesalamat imratun salihah reng bini sebagus dari alam dunia lebih ratin tembang dari bidadari sayam baaki saya sediaki dalam swarga mantar tepada kaula ajunan saja angkat tanang amin Allahumma. Nah para rabu sesami mulja kelanon are tingla orang sebeda secalaka sekaper ben seraja tusa ikaiba kaimna isaba tempat sesangat bulla isaba tempat sesangat sela isaba tempat sesangat panas selan para rabu sesami mulja sitong sokok ento tompang soko sebu lebih pak dari sela jadi benih sela lecet deki alam mahsyar sela pang tompang non di baba bulla kabadan sela di atas panas apa sema panas are pak are qadru shibrin minar ruhus secengkang dari cetak epatoron di Gusti Allah kacetak ke orang sebeda Islam panas are kento cepon nun itambah di Gusti Allah pada ben panas 10 tahun ipasitong panas are 10 tahun di alam dunia ipasitong lah jadi sebeda panas sebu beni inger kalaban lolongah beni inger kalaban tuwada beni inger kalaban colon tangi seorang sebeda panas tapi inger kalaban munyin cetak wa cetak rencana munyi aku lotok ngalkal kapti apan sengalkal tege cair pak orang sebeda panas jeria tamannaunal insiraf walau ilan nar orang sebeda panas jeria lolong ya Allah panyengka aki abdina ya Allah dari tempat kento keng tampan bulla ya Allah keng tampan selak ya Allah keng tampan panas ya Allah walau ilan nar korban nyengka dan kula di tempat kento tak apa-apa abdina maka ibu enggak ke dalam neraka ya Allah isungku neraka tak saraan boleh jadi lolong areng kosan jadi lolong areng gringsang non kento kabadaan alhamdulillahi rabbil alamin para rabu sesami mulja keng ento keng isingkat karena waktu ampun cukup malam kabadaan seketika ento kiridu ketika ento pas beda siaran pak keding bireng sama syar Arya kensoro amolot bentuk syokor apa bunyi siaran aina Muhammadun wa ummatuh idimma kuste kanjeng Nabi Muhammad ban ummata ajunan kuste Muhammad ajunan kanjeng Rasul Muhammad ampon kaya tingireng ajunan ban ummata semasuk ada ke swarga alhamdulillah beni Nabi Adam polan ngadaan ban umat saya panggil ke ada beni Nabi Nuh polan ngadaan ban umat saya panggil ke ada kanjeng Nabi Muhammad mari nerangake nang sebagian hadis nahnul akhirun as-sabiqun engkau bentang umat keluar di budi ke alam dunya samarentang umat ada nabi pole ada umat pole si antos karo kare kiamat jadi engkau bentang umat keluar di budi ke alam dunya keng untung ada ki engkau bentang umat masuk ke ada ke dalam swarga mantur tepada kaula ajunan saja amin Allahumma joko bater dan masih sehari kanjeng Nabi Muhammad Tabun Sayyidina Anas aina alqaka ya Rasulullah ikadim ma'ajunan sehari ya Rasul utlubni indal mizan saring ko Anas deki isetin tempengan apa kanjeng Nabi Muhammad mak neng isetin tempengan tempeng na apa jadi ya tempeng na amala orang sebeda mahsyar lebih tempeng na amala umat engko Anas ngantos tempengan tako bedetang umat kakurangan amal bagus engko sinambeuna
Lebih cabun kanjeng Nabi Muhammad ampun lai patabar mulai dari alam dunia. Man qada li akhihil muslimi hajatan kuntu inda mizanihi yaumal qiyamah. Sapa-sapa orang senekanin hajat taretana, sapa-sapa orang sekenceng nolongin taretana, tapi saya ngak ilmu kelakuan bagus. Engkau ngambek orang kira deki tinggal panggil ketempengan. Apa? Polan lamdak sering nolongin tang umat, bingko tolongan na takut tepak kekurangan amal bagus. Engkau senambah na keng lamun leberan ke bagus, engkau taruh noro karena orang kira lebekal selamat. Matur boleh Sayyidina Anas Pak Bu, fa illam alqaka indal mizan fa ina atlubuka ya Rasulullah. Mun ajunan itempengan tada, ajunan isarya ka kam Rasul. Ijawab bi kanjeng Nabi Muhammad, utlubni indal haud. Saring ko Anas etangkolla kanjeng Nabi Muhammad kento deki sebelum teteh nyiap pagi untuk umat, nyiapin kolla. Kenapa kolla? Badan aing darem leber lanceng, leber perjalanan sebulan, lanceng perjalanan sebulan kolla kento cepon teh. Terus pengkira kolla ibaton Nigeria derin banyak cantengah, lebih banyak itempeng dari bintang sebeda atas langit. Siapa orang teka hajat nginom secelgekan dain kolla Nigeria la yazma'u ba'daha abada, tak bekal arjengah. Malah orang seteka hajat nginom kain kolla jadi mun geger deki waktu ni teka dalam neraka dari colok sampai katabu bekal tekel lo abi apoy bentar lolong arjeng i dalam neraka. Tapi ulama ada buaki mun teka hajat nginom kain kollan kanjeng Nabi Muhammad ialah tak kira geger deki waktu ni teh mancur pada engole mancur pada emilo amin Allahumma. Matur pole Sayyidina Anas derin kirimi sekabadaan nun. Fa illam alqaka indal haud fa aina atlubuk ya Rasulullah. Mun ajunan kento deki tada ikolla ajunan ni syariah ka agama Rasul. Utlubni ala sirat. Saring ko Anas is koncon teteh. Kanjeng Nabi Muhammad ngamdak jen kuleban pancingan koncon tete apa takut beda umat geger ke dalam neraka. Kanjeng Nabi Muhammad si alolong ada ke Gusti Allah korang istimewa ada remna umat kanjeng Nabi Muhammad. Engkau tak lepas dari telok tempat diri Anas imang kau beda tempengan imang kau beda kola imang kau beda tete mancur muka kaulah ajunan berangkat kabeng labeng apate masuk ke alam kubur manter isang onna koncin swarga mate nyangu kalema la ilaha illallah mulai nyangu kalema la ilaha illallah coba ter make nyangu tusa yang kanjeng Nabi Muhammad pagi hari kiamat amin Allahumma. Supaya kaulah ajunan non setan deki rezekien mate nyangu kalimat tauhid tore totop nyacama Ahmad Malik kalaban kompak sampak maus kalimat la ilaha illallah pakompak pasampak pasamangat la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun. Lancang umur tada kunana lamun tak fokus lakona beli raja perkarana tambah abid inorakana la ilaha la ilaha illallah Muhammadun. Bila roh ikrungna padang sata jatuh sana kastahpon tada kunana karena pedang anca illallah kompak sampak noroaki illallah la ilaha Allah
Orang sebagus lakona sangat bunga imatena asinar isen muana karena padang suaragana la illallah la ilaha illallah Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Jujur saeston abdi naki pernah mangkin ajunan karena ajunan semangat serep tomak nina ki pernah mangkin ajunan cek saking ngalak setengah jam maki kuleki mampu namung karena salah setaren asar abdi naki bada kewajiban bada kepentingan tonton gak dinta sebisa sompeng naki mantar muka nyacama Ahmad Malik dari ada kantos akhir cetia tambahan ilmu sebarakah cetia tambahan ilmu semanfaat sehingga nasi bagus sajad atamba bagus secuba dari kaula ajunan mungku Allah awaba ceti orang bagus sadajan kaula ajunan waktu masuk ada ki dak kabeng labeng apate sanguin bagus di budi mate nyangu koncin swarga angka tanangah amin Allahumma amin hadza wal afwa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa abdi ngaturi dekajunan semulja Hadratul Mukarram Kiai Haji Zainul Arifin Suyuti Muhtar da ajunan kalaban songka pangormat tur takdim abdina ngatore. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna assalamu alayna assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salamah wa zihi anna afdala ma jasayta nabiyyan an ummatihi وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه الصادقين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته وسنته
وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره بدار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم بما عملنا في هذا المكان من الأعمال الصالحة من سورة الفاتحة وسورة ياسين وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم نؤتي ذلك لحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته من الأنبياء المرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والقرابة والتابعين إلى مغاربها برها وبحرها khususan sebada emak barokah dinto satejeuna ben emak barokah selain dari para hadirin sehadir makan dari pengasepon abatan kaula sateja Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassaljil barad kama yunqas thawbul abyadu minad danas Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musiiina fatajawaz an sayyi'atihim irfa' lahumud darajat wa kaffir anhumus sayyi'at wa dha'if lahumul hasanat bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atinal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tasliman katsira wa khtim lana minka bi khairin bi rahmatika ya arhamar rahimin malam mantar acara malam mangken akin doa barokah tetia pangaporna sateja tu satu sana sebada ya ajuna para ajunan sateja gak dintoh rekarena gak dintoh malam mantar serang Gusti Allah paringna husnul khawatim dalam sateja nah terutama dalam bongkasan umur di budina satejenah muka masa rombong Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekaterema al-Fatihah Setuju tarik kampun kalastarian dari betenggol nyon pangapora saya raja-rajaipun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. كل